Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihim amin ya rabbal alamin. Ta'zimul ikraman kepada tungku-tungku dan saudara-saudara alun Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah urangnya akan tersambung pengajian yang kesikurung, iaitu nak pada penemboh kalimat isim PA yang buji sebahagian iprafa dan sebahagian ipenasab lejih nasi kurung boh yang ipenasab nanam boh kalimat ruwaida balha alaika dunaka haa dan hayyahal, dan yang ipenasab na leboh hayhata sar'ana dan syatana. Ini mari kita sama-sama takalan, iaitu ruwaida tahap pertama dalam contoh dan i'rab. Mari tunggu simak ya. Yang sama-sama kita tunggu kalian ini kena contoh ruwaida zaidan yang beri tempo olehmu akan sidid artiji dalam geoi amhilhu ya, amhilhu beri tempo olehmu akan sidid ya. I'rab ji ya, ruwaida makna ruwaida amhil, makna damir hunya makna zaidan. Artinya ruwaida beri tempo olehmu akan sidid. I'rab ji ruwaida isim fi'il amar gebina ada patah nama hal bagi i'rab. Hubuk ju ruwaida yang parafa fa'i penasab maf'ul damir dalam kepai wajib getekedi anta. Zaidan ke maf'ul. Hukum maf'ul mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Bahkan gebu patah kan najih isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, rija dengan kasrah. Amhilhu nya menyatakan i'rab jadi amhil fi'il amar gebina sukun ana mahal bagi i'rab bi amhil rafa' fa'i penasab maf'ul. Tamai dalam fa'i wajib kita di anta hu isim dhamir gebina dhammah ba mahal nasab rujuk ke maf'ul. Oleh contoh ruwaida tetamun dalam contoh yang kedua, iaitu balha. Balha zaidan, tinggalkan olehmu akan sidid. Artinya da'hu, tinggalkan olehmu akannya sidid. I'rab ji balha isim fi'il amar gebina ada patah enam hal bagi i'rab. Pubuji balha parafa' fa'i penasab maf'ul damir dalam kepai wajib getekedi anta. Zaidan ke maf'ul, hukum maf'ul mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Apakah kamu patah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, rija dengan kasrah. Nyata i'rab da'hu da' fi'il amar gebina ada sukun hana mahal bagi i'rab. Pubuji da' rafa' fa'i penasab maf'ul damir dalam kepai getekedi anta. Hu isim damir gebina ada dhammah ba mahal nasab rujuk ke maf'ul. Alaika zaidan ya, alaika zaidan artinya iaitu lazimkan olehmu akan sidid. Artinya ilzamhu ya, ilzamhu artinya lazimkan olehmu akannya sidid ya. Makna lazim sering-sering olehmu akan sidid ya. Yang mana ilzamhu yang rabji alaika isim fi'il amar gebina ada patah hal bagi hirap ubun alaika parafa' fa'i penasab maf'ul damir dalam kepai wajib kita di anta. Zaidan ke maf'ul, hukum maf'ul mansub ala manasab
patah yang zahir pada akhirnya. Pakan gebuh patah karena jih isim mufrad, hukum isim mufrad, gerafa dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Ilzam nyatanya i'rab ilzam fi amar gebina atu sukun ana mahal bagi i'rab wujh ilzam rafa' fa'i penasa maf'ul tamam dalam kepai wajib kita ke di anta hu isim damir gebina atu dhammah ba mahai nasab gejuk ke maf'ul oleh ta'irab alaika jino tatamun dalam i'rab iaitu dunaka. Dunaka Zaidan artinya khudhu. Khudhu ambil olehmu akannya sidin. Ya, khudhu ambil olehmu akannya sidin. Adapun bawa olehmu akannya sidin. Bawa olehmu akan sidin. Ya, i'rab jih dunaka isim fi amar gebina atu patah hana mahal bagi i'rab pubuji dunaka rafa' fa'i penasab maf'ul dhamir dalam kepa'i wajib ketika di anta zaidan ke maf'ul hukum maf'ul mansub alamat nasab patah yang zahir pada akhirnya pegang bu patah karena jih isim mufrad hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah genasab dengan patah gejar dengan kasrah. Khudh menancit khudhu dan i'rab ji khudhu i'rab ji khudh bi amar binat sukun hana mahal bagi i'rab bu khudh rafa' fa'i penasa maf'ul dhamir dalam fa'i ketika di anta hu isim dhamir binat di atas dhammah ba mahai nasab gejuk ke maf'ul. Oleh ta'irab dunaka jino tatamu dalam i'rab iaitu ha'a. Rabji makna ji ambil olehmu bawa olehmu akan sidid khudhu bawa olehmu akannya sidid ha'a zaidan bawa olehmu akannya sidid ya ha'a isim fi amar gebina atu patah hana mahal bagi i'rab pupuji ha'a ya perafa' fa'i penasa maf'ul ya ha'a isim fi amar gebina atu patah hana mahal bagi i'rab pupuji ha'a rafa' fa'i penasab maf'ul dhamir dalam kepa'i wajib ketika di anta zaidan ke maf'ul hukum maf'ul mansub alamat nasab patah yang zahir pada akhirnya pakan gebuh patah karena jih isim mufrad hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah genasab dengan patah gejar dengan kasrah. Fi amar gebina ada sukun hana mahal bagi i'rab pubuji khud rafa' fa'i penasab maf'ul dhamir dalam kepa'i ketika di anta dhamir dalam kepa'i wajib ketika di anta hu isim dhamir gebina ada dhammah ba mahai nasab gejuk ke maf'ul. Oleh ta'irab ha'a nah jino tatamun dalam i'rab hayyahal. Hayya halis syarida artinya datangkan olehmu ya, akan orang yang lari. Syarida akan orang yang lari. Iktihi yang datangkan olehmu ya. Hayyahal syarida yang datangkan olehmu akan orang lari syarida akan orang pergi akan orang lari ya. Hayyahalis syarida yang datangkan olehmu akan orang yang pergi ya. Hayyahalis syarida yang berlepas dua sakin ya. Hayya halis syarida datangkan olehmu akan orang yang pergi ataupun akan orang yang lari dengan i'rab hayya hal isim fi amal gebina sukun hana mahal
bagi i'rab. Ya, bubuh hayya hal perafa pai penasab maf'ul dhamir dalam kepai wajib ketika di anta. Ya, syarida ke maf'ul, hukum maf'ul mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Pakan gebu patah kerana ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. I'rab ji makna hayhal i'ti datangkan olehmu akannya orang yang lari. Berarti punya i'ti isim fi amar, punya i'ti fi amar gebina. Ada sukun hana mahal bagi i'rab. Ya, i'ti pubu iti prafa pai dan penasab maf'ul dan dalam kepai wajib ketika di anta. Hi sendamir bina ada kasrah ba mahal nasab gejuk ke maf'ul. Ya, yang kabeh iaitu isim PA yang ipenasab. Ya, kalimat isim PA yang ipenasab isim. Nah, nambo. Ya, dari pun iaitu ruwaida, balha, alaika, dunaka, ha'a dan hayyahal. Jino tertamung dalam kalimat isim PA yang iprafa isim. Ya, isim PA yang kalimat isim PA yang iprafa isim adalah hayhata, sar'ana dan syattana. Ya, kita tulis contoh yang pertama hayhata zaidun artinya ba'uda. Ba'uda zaidun. Ya, jauhlah sidit. Ba'uda zaidun. Jauhlah sidit. Ya. Dan i'rab ji hayhata isim fi'il madhi. Ya, hayhata isim fi'il madhi. Kebina atu patah hana mahal bagi i'rab. Pubuh hayhata prafa pai zaidun kepai. Hukum pai marfu ala marafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Dhammah kan haji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Ba'uda yang tak i'rab mia tanda makna hayata ba'uda jauhlah si ba'uda fi madhi bina ada patah hana mahal bagi i'rab. Pubuh ba'uda prafa pai zaidun kepai, hukum pai marfu ala marafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Kan pakan gebuh dhammah kan najih isim mufrad, hukum isim mufrad gerafa dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Oleh kali tak i'rab hayhata jino ketanyo tatamun dalam i'rab yaitu sar'ana. Sar'ana zaidun. Sar'ana zaidun. Cepatlah sidit artinya asra'a. Asra'a zaidun. Ya, zaidun. Sar'ana zaidun cepatlah sidit. Ya, sar'ana zaidun cepatlah sidit. I'rab ji sar'ana fi'il madhi, sar'ana isim fa'il. Isim fi'il madhi gebina atu patah hana mahal bagi i'rab. Pubuh ji sar'ana yang perafa fa'i zaidun ke fa'i hukum fa'i marfu ala marafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Ya, pakai dhammah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad gerafa dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Makna ji asra'a zaidun cepatlah sidit. Ya. Asra'a metaira asra'a fi'il madhi gebina tu patah hana mahal bagi i'rab. Pubud asra'a yang prafa fa'i zaidun ke fa'i hukum fa'i marfu ala marafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Namun dalam i'rab yang terakhir yaitu syattana. Syattana Zaidun wa Amrun. Yang jauh menjauhlah si Zaid dan si Umar. Yang tak i'rab syattana fi isim fi'il madhi gebina patah hana mahal bagi i'rab. Syattana perafa fa'i zaidun ke fa'i hukum fa'i marfu ala marafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Bukan gebuh dhammah karena ji isim mufrad, hukum isim mufrad gerafa dengan dhammah, nasab dengan patah, gejar dengan kasrah.
Wa rataf ya wa amrun. Wa rataf amrun ngatah ba zaidun ku ataf jikun ma'tuf alih. Ka ataf ada marfu ala marafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Apakah ngebuh dhammah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah. Gejar dengan kasrah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, semoga tungku bagah hukum dan bagah mengerti, insyaallah punya istiqamah bagah kebijut li Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.